Ikiganiro n'abanyamakuru uyu munsi cyari kigamije kumenyesha abaturage bibanyuzeho mwebwe ariko n'abakongomani bose ibikubiye mu masezerano yibanze twashyizeho umukono wa gatandatu ushize tariki 15 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka w'2025 hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa niko tubwita twebwe na Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars. Muziko ayo masezerano rero asinywe agezweho kuri Doha ya karindwi. Tumaze kujyayo inshuro indwi. Hari byari byagezweho mbere, hari itangazo rusange ryasomwe hano kuri televiziyo yacu hano na radio risomwa ni Kinshasa. Iryo tangazo ryashyizweho umukono ku itariki 23 z'ukwezi kwa 4 k'uyu mwaka. Akurikira rero y'amasezerano fatizo cyangwa declaration de principe yabaye ku itariki 15 z'ukwezi kwa 7 k'uyu mwaka. Akurikiraho amasezerano yo kurekura imfungwa yashyizweho umukono kuri itariki 14 z'ukwezi kwa 9 k'uyu mwaka. Akurikiraho uburyo bwo kubahiriza agahenge bwashyizweho umukono kuri tariki 14 z'ukwezi kwa 10 k'uyu mwaka. Aya rero aje ari ya gatanu, ari urupapuro rwa gatanu dushizeho umukono, ari mbese amasezerano yibanze. Amasezerano yibanze yashyizweho umukono nyine wa gatandatu ushize. Ayo masezerano yibanze rero akubiyemo ingingo nyamukuru 8 arizo ziswe protocole. Iya mbere, protocole ya mbere niyo kurekura imfungwa. Iyo protocole nkuko nari mbabwiye yamaze kuganirwaho no kumvikanwaho no gushyirwaho umukono, uretse ko ikibazo gihari murakizi mwese ntabwo irashyirwa mu bikorwa. Hajyaho protocole ya kabiri niyo kubahiriza agahenge, yashyizweho umukono nayo yaganiriweho ishyirwaho umukono kuri tariki 14 z'ukwezi kwa 10. Muzi nabyo ko ishyirwa mu bikorwa ryabyo biri gutera ibibazo yuko batugabaho ibitero buri munsi, cyane cyane bakoresha indege za Sukhoi, indege z'intambara za Sukhoi 25, bakoresheje na za ndege zidafite abashoferi abazitwara abapilote za drone z'ubwoko bwinshi, harimo za zindi z'abashinwa za CH4 akabamo n'izindi bagura muri za Turkiya, bese bazunguruka isi yose bagura ibigezweho kugira ngo bashobore kuza kudutera. Noneho rero hakabaho protocole ya gatatu, ikaba ariyo yo kwiga ku butabazi no kurengera abaturage. Urumva ese icyo bita aspect humanitarian aspect. Akakurikiraho noneho icyo bise ubusugire bw'igihugu n'imiyoborere yacyo, bikaba ari ya kane. Iya gatanu akaba kwiga ku inzego z'agateganyo z'umutekano, uburyo umutekano uzacungwa muri iki gihugu cyacu cya Kongo. Iya gatandatu akabaho kwiga ku bwene gihugu no gucyura impunzi ndetse n'abakuwe mu byabo n'intambara. Iya karindwi hakabaho kuzahura ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Iya munane ya nyuma ikaba ikiga ku butabera no ku bumwe n'ubwiyunge bw'abakongomani. Murumva rero ko inzira ikiri ndende, turacyari mu biganiro by'ibanze, inzira cyari ndende. Izo ngingo zose nkuko nzibabwiye, buri ngingo izajya yigwaho, ifatirwe ibyemezo, yigwe n'uburyo izashyirwa mu bikorwa. Ubu rero turaha abagiye Doha baje kutubwira ibyo bari bagezeho. Ndakeka twese twabyumvise hamwe, twese twabisomye hariya ko babyanditse, ariko ibyari bikubiyemo muri make nibyo ngibyo. Yego Dr. ibyari bikubiyemo nibyo urabitubwiye twanabyumvishe, ariko na Benjamin Mbonimpa nawe yavuze ngo muri Masisi muri reaction ya Zaruki ibitero birakomeje.
ukuvuga ngo baraganira Doha ariko mwebwe muri eneo murimo muraraswa agosha droite, yewe hakaba hari n'ibice bifatwa bari muri ceasefire cyangwa se mu abonye gatoyi bavuga ngo yafashwe, tubona n'ibindi bice nka Kazinga, ariko ni nabwo habaye imirwano za Rutukuru. Ubu Shabunda niyigezweho, muri ceasefire bimeze bite? Bo urabizi neza ubutegetsi bwa Kinshasa uburyo bukora, ibyo basinye bashyizeho umukono babisiga aho ngaho. Rero kugira ngo tuzagere ku mahoro arambye, babwiye ko ari inzira ndende, ariko bizasaba ubushake bwa politiki, ubushake bwimazeyo bwo kugira ngo buri kintu cyose twumvikanyeho kizajya gishyirwa mu bikorwa. Bitabaye ibyo ibintu bizagorana. Dr. twabonye ibiganiro bavuga ko bizakomereza Irome muri Togo, ariko uyu munsi niwe twagiye dukurikira tugasanga ngo ari abakongomani bose baba opposition. Ese namwe mwiteguye kujyayo? Ese bizasimbura ibyabo? Oya, ibyo bintu ni rumazi, ni ibintu abantu bapfa kuvuga gusa. Twebwe icyo tuzi ni Doha, icyo tuzi n'abahuza nkuko babivuze hariya, koko n'ubumwe bwa Afurika bufitemo uruhare, ariko umuhuza kuri uyu munsi wa none ni Qatar, ni igihugu cya Qatar, niho tujya. Buriya niba dutumira tuzasubirayo, ibindi bizaganirwa tugezeyo. Hanyuma mwakomeje kuvuga ngo inzira iracyari ndende nk'uko mubisobanura, ntabwo mwajya muri root causes. Iyi etape yo izagerwaho ryari? Hanyuma ikindi mushaka ko mukomozeho ni ikigendanye cyagarutswe muri press conference, ikigendanye na etablissement d'etat cyangwa se gushyiraho leta. Iyo structure iteye gute? Mwakoze. Bo icyo tuvuga buri protocole cyangwa buri ngingo nyamukuru izafatirwa umwanya wayo, yigwe, isesengurwe, kandi nk'uko twazivuze 8 hariya zihuye. Buri ngingo buriya ni root causes, ni ikintu, ni intandaro y'amakimbirane y'ibi bibazo duhoramo buri gihe cyose. Muzi neza ko buri myaka 5 cyangwa se ingahe tuba twasubiye mu ntambara. Dr. Bibuke SNDP uko twasinye 2009 ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2009, tujya muri leta twese. Nanjye nakoraga muri leta muri programme yo kuzahura ubukungu, ariyo ya ngingo ya 7. Urumva, ariko ntibyakunze nicyo gihe 2012 dusubira mu ntambara. Kubera iki? Ntago bubahiriza ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano. Urumva, abana bacu bari binjiye mu gisirikare, baragiye bakaba deploying iriya kure, bakajya kubicirayo. Urumva, ibyo bintu rero ntabwo ngubu dushobora kubyemera. Dr. ikindi kibazo kijyanye na banki zitarafungurwa, ubona ko bikiri imbere nge ku kijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, ngo ndavuga ikijyanye n'ifaranga, ko tubona muri Uvira ifaranga ry'amarundi rikora nta kibazo, wagera muri kote zose nta biganiro bihari n'ibihugu bituranye, ku buryo wenda ifaranga rya Uganda cyangwa se ry'u Rwanda ryakora mu bice mugenzura kugeza kuri ubu ngubu. Kugeza ubu ngubu turacyafite amafaranga y'amakongomani arahari, yanazamutse n'agaciro ye. Ubu ikongomani ku idolari ni 2,200, kandi tukiza twasanze ari 3,000 hari birenga. Urumva rero riri kugira agaciro, ni amahirwe, ni byiza. Ntabwo turavugana n'ibihugu bituranye kugira ngo amafaranga yabo atangire akoreshwa ahangaha. Tshisekedi aje gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, yanashyizeho abaminisitiri 3 bo kubikurikirana. Biraca mu zihe nzira? Zaheheze muzimubaze, niwe uzizi ubwo ngubwo, ariko nitwe duhari. Kandi aya masezerano yibanze twayasomye twese hamwe. Ndakeka nta hantu na hamwe ikibuga cya Goma cyanditse, nta hantu na hamwe byanditse. Biriho rero buriya sinzi areriya ari muri Kinshasa ku birometero 2,000 ariho arivugira gusa. Mwese ntimugikeneye Dr. Mubona ko ari imbogamizi kuba iki kibuga kidakora?
tuzi neza ko mu bihe bya kera hari abantu bakibuka ibyo bakoze kera. Mu bihe bya kera iyi ngiyi yari base logistique ya operation turquoise hano kino kibuga. Kuba rero ibyo byemezo bijya gufatirwa Paris mu Bufaransa ku bantu bagikoresheje icyo gihe, ibyo bintu tubyibazaho cyane. Urumva byatumye tubyibazaho cyane, abarwo tuvuga tuti kizafungurwa ariho twebwe, ariko twebwe tubyemeje nitwe tuzagifungura. Dr. urakurikira, twabonye umugabo w'umunyamurenge watanze amasaha 72 ku baturage batuye mu misozi miremire kuko ni murenge no mu bice byose twumva hariya ngo nibavemo kuko hagiye kuba urubuga rw'imirwano. Mwe murabivugaho iki? Muremera iki kibuga koko hari hato abaturage abisibaniro ry'imirwano? Muzi neza ko babangamwabo barasanzwe. Abantu babangamwabo barasanzwe. Twebwe icyo tuvuga turahumuriza abaturage bo mu Minembwe, bababwira ko twagezeyo, ko twatangiye ibikorwa by'ubutabazi. Urumva indege za drone turi kuzihanura zabishaga buri munsi, nizo za Sukhoi twamaze kumenya amayire yabo, tubwira abaturage uko bagomba kuzirinda naho bagomba kwihisha, barangiza tukabarindira umutekano wabo. Abaturage bari mu ndake ngenda kubwira indege zifite uburyo nta nubwo zitsinze intambara. Indege ujya hagati y'imisozi kaca hejuru, dufite uburyo bwinshi tuzihunga, dufite tekinike nyinshi. Izo ni tekinike kandi za gisirikare ari buvugira ngaho. Iki kibazo cyane namwagishubije cyo gushyiraho ikintu nagisobanura ubusugire bw'igihugu n'imiyoborere ni iyo protocol. Ibyo rero nabivugaho gakeya, ariko nababwiye ko bizasesengurwa tugize dute dusubiye Doha. Urumva ntabwo kirigwa, ariko icyo tuzi ko muri Kongo hari ibice byinshi bitarimo ubwo busugire bwa leta itarimo, ahubwo leta iri hano. Ntimwaje se Maisha yatangiye ati twaje Goma, turatembera, twinjira ku mupaka, muratwakira, turaza turaganira, n'ubu turashoje, n'ubu turacyaganira ibindi. Urumva abaturage hano baranezerewe, baracuruza ibintu byabo, ibyo bacuruje bakabitahana, ntawe ukica umuturage, ntawe ukimwambura, nawe abahinzi barasarura imirimo yabo, ntabwo FDLR zikiza ngo zize gusarura. Urumva uzize kubatwarira imyaka yabo, ufite inka ye arorora akayikama akayinywa. Urumva rero abaturage bameze neza cyane. Hano hari leta, hano hari ubusugire bwa leta. Ahubwo hariya muri Beni aho ADF yabaye king, urumva hari leta se bagende bajye kwisubiza hariya, bajye muri Ituri cyane. Ubu turiho turasaba kujya kurangiza ADF. Tuzajya kuyirangiza na Kodeko. None se ibyananiye Suja, operation Suja ya igisirikare cy'Abagande na FRDC, ARC ni igomba kujya kubakuraho. Reka nze nkubwire, UPDF bajya bafata abantu ngo ni ADF, bajya gucekinga neza bagasanga ni FARDC, ni abasirikare ba leta ya Kongo. Urumva bose ibyo bintu bamaze imyaka 4 hari bari kuzenguruka muri ariya mashyamba, ariko bajya gukora evaluation ni eshek. Hari uburyo bwo kubera iki imikoranire ntabwo ifitse. FARDC ntabwo ishobotse. Icya mbere yuzuyemo FDLR, babaye integrated barimo. Urumva gute mu buzima niyo mpamvu biriya biganiro bya Washington hagati y'ibihugu byombi niyo shingiro yabo. Bariye ba FDLR bave mu ngabo za leta, urumva baze basubira iwabo. Abarundi barasaba kuza mu biganiro, ariko Abarundi se bazaturuka ntabyo bazabona, bajye kuganira na Tshisekedi, ntavuye guhembesha natwarayo, avuye guhembesha banamuhaye na champagne arasinda agwa mu hoteli yamuvuze.
ubwo busugire bwa leta rero mu birometero 50 bya Kinshasa ahantu hitwa Kingakati aho perezida Kabila arafite ferme famu abantu bitwa abamombondo nabo ni umutwe witwaje intwaro nibo bahari ubu ngubu benda kugera muri Kinshasa capitale mu mujyi mukuru. Urumva se ahantu hari ubusugire bwa leta barangiza bakaza ngo baje kugarura ubusugire nitwe tuzabya iwabo kubusubizayo. Rero icyo ngicyo cyo kirasobanutse tuzabiganira wiriya ariko icyo tuzi nuko uko babivuze hano ubu turi impande ebyiri zicaye ku meza zingana. Urumva ibizakorwa byose tuzabifatanya. Kuzahura ubukungu no kuba Dr. Mwari protocol barimo kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Uruhare rwanyu abaturage hano muri Goma n'ahandi bifuza yuko za banki nicyo cyifuzo cyabo. Uruhare rwanyu ugendeye kuri ya protocol n'ubwo mutima mubiganiraho mwabwira abaturage ko icyo kibazo twakivuzeho hariya Doha. Urumva birananditse no muri iriya accord cadre biranditsemo. Urumva tuzabahaza kopi zayo uzabisoma neza byanditsemo. Rero no muri icyo gihe izo za banke za Kinshasa ziyoborerwa Kinshasa zitarafunguka hari izindi banki hano zatangiye gufungura. Tubaha ibyemezo tukabaha impushya bagafungura. Harimo muri mwe bambwiye ko ahubwo yagiye no mu Rubaya iriya bagiye gufungura yo banki. Urumva rero zirimo zirafunguka zirimo zirakora kugira ngo tanga serivisi neza ku baturage cyane abaturage barishimye yuko bashobora kohereza amafaranga mu mahanga bakanakira n'andi aturutseyo. Urumva ibyo bintu n'inguzanyo ziratangwa biki byose amaserivisi yose barayafite ni banke yemewe ikora neza. Dr. Reka tugushimire ku kiganiro wayitangazamakuru. Murakoze cyane. Murakoze.